Ben kaç aldım? Mavi. Kaç alsan beş aldım. Doktor okumuşsun bu. Nekte okumuşsun. Marka. Qaysi kitaplarda okup, qaysi kitaplarda okushga harakat qilyapsın? Hozir men 8 bölümni o'qib ketaman. Azamatsın. Bundanlarda ko'p kitaplarda okup, yechagalarni ishonchini aqtooga harakat qilgin. Vaqtga harakat qilaman buyursa, sizlar meni qo'lingizga uchun cho'ng rahmat. Sağa da rahmat. Geleceğin keng bolsun. Bütün düğünü başalaman karaken, oşol ayal eң jagımdуу tazaken, 9 ayday can sızdap törөгөн, aman bolsun sadagası apakem. Eşik açıp düğünögө жарык берген, nur çaçıp ömürüme güç bergen, маған айыңыз çürök bolup капа кылбайм, ырахатым, кубанычым менин энем. Жакындардын бактысына бар болуп, жашаңызчы жакшылыкка жар болуп, жакындарды кубантып сиз турасыз, көңүлүңүз чөкпөсүн, таарынбаңыз. Баарыбызды кубантып, апакежан, жараткан жашыңызга жаш кошуп, жыл сайын алсырата токтобостон, капаланба апаке, капаланба, мен жашартам кубаныч.